Ia be fono fai atu stay sola mana ia lea ua se malia mai lava sa foi lava o tato malo falonia le fionga foi lava le limsta o tato fanga malo mana ia mai la le o tato malo falonia always pata Alofa tu ai fo ila tele lava mar fa lo ila fionga honorable fa ftai lava mo lo time fa no mai lungo ta Polokalame foi lava nei afiafi malo lava se fu manuia ma le langi mai lava fionga ia famalo atu ila ufionga le fongo tato Polokalame Pulotu ia vi ele tua faftai ni afiafi matango fie wa fetau I fola wa tala feunga lo wala mai wa maia tulanga o tutunia masani ia famarulu atu fo de la sa patin tuna ia wa hiu tau fa umal fono wale ia faftai wa ole foi fata umal fono le fafaltui le fatu tu le tu sa mo tasi ta penal Polokalame mo le fono le vai so ia wa tau pule ta taimi a folfitu ia le ta fe lo e folo fatu mo fata lo fatu I pa anga uma tato televise fa se lau Samoa hawao lo ta pe le langi ato ia me se fo I pa anga masani Samonei le fenga luenga to tofi le tua ia me se la ufionga le ri pule o tato televise fa se lau. Good evening, sir. It's good to see you again. Malo se fomria. Tai la pala fionga, it is so good to see you la fionga honorable e fa tato lunga ua fia foi la to tele na tato tanata le ua a me la fionga I lunga ta Polokalame ni foi la va so pa ia o le li. E ai le mata upule na se ele mu mai la to tonu o le tato ofisa fa sala lau il taia ona le la. Ona o lewa mau atu la fionga honorable. To tele lava nai tato tangata iwa email mai fa befu lava lunga o le tato private page a le tato messenger. O se fa mani nonga lava pe mo I nei fa matalanga o lo o mau mai le tele foi lava isi o ala leo. Fa te tau le I la pisi po mea ai le fa pe o lo dampa tui nai le ele tafa ingata. O lo to tele foi nai tangata mai nuu ia o ta ua lunga o penga te fa ilangi tua mua. En mai tele o lo a ngai ai. Ma sosoani isu engo me ai e feo lai koe mana tō ainga. E ma whai ona e se a mai lava sau wha matalanga, sau wha mani nonga I ta upule wha molo ona tō telo I la tō ia o lofia maua lava ia se wha matalanga mai lau fionga. Ia tele man wha aloa loa honorable. Ia, whaftai Pulotu o vai atu fo I le mata upul na wa mai lungo se tasi fo I o wale si whasara lau nai Australia. E winga le tato environmental tato rubbish dumped I tafa ingata ia sa u fa longo po le atonu mata upu ai o mai tawina ia wa te lea le fa winga se ina o le mela tupu o le lapisi tu low lava o le rubbish dumped te sirafia Pulotu o le tato no foanga foude le na sifi mai ai no foanga le sai toloa I vai toloa. O ina le sa adu I el tato lapisi lava me ese mixed of domestics and also commercial rubbish and all sorts of rubbish. O laia nga I o le tato lapisi le vai toloa. Ai wo mana tapena ele whainga malo le lumana elena tu matu nei. Le tato new site le wa ye nei o I ta whaingata. O te malamalama le lei me tau lapisi I le tūlanga le tato rubbish dump Pulotu. Langa sa o whainga luenga I le tūlanga o le menei la o recycling company. That was my first business. You know, wa umalea onga. O le mele o le recycling company. And waste management control. E se furu tausanga o whainga luenga I tūlanga le o le o le au ina o le lapisi e au ai ia tūlanga o me mawhaina to e whai o loa e mwhainto e whai inisi o loa recycling company. And I was one of the first recycling company in the 1990s. Sa whai elo lai sene le tanga luenga o puna ofa nā tula. E whatanga ia o te alwe au mai ia o loa la nei mai le lapis. Plastics, copper wires, brass, aluminiums, steel, all sorts of materials and resources that can be turned into a recyclable material. Whatever lana o iai masalo e o watu maleono tausanga o a fia I vaitoloa. E ora teimi na si fia I ta whaingata.
sa o iai fo te me tulanga lea ele fo la ia te ula wa ai le nga solo atu le tunu I te tonu o no foanga nei ono le tulanga e otu su e mea ngā I te tonu o mea ia watu e lava tulanga iai ainga la tau te tia ia moenga o no foa o isi tulanga e mawhaina toi whaafou e mawai fo inisi me le lei mo le lumanai ia matulanga o le mela lea whaatupula ia wae o le to'atele I lātou e o le lapisi o le au tatingi apa fo ia ala mina matulanga recyclable material al tulanga le wa ai wa whaawinga ina ele wa le si whasaralau lea ma le taunoanga le na batu nei initially tuangai o whaupui nai wo tātou tangata e tau mamafa I lapisi o se tulanga se tele lea Pulotu, tulou lava le whaafonga le tātou atunu. O la fo ia malu le puipuinga le mtanga luengo se fo malolo ina. O loa ia tau mea ai, le lau le lapisi, o loa expired. O loa e le tatau o na to e tau mawhaina e nisi, I le tūlanga o atu tele. Ia, o la whaafonga mai le mtanga luenga se fo malolo ina. La whaafonga mai le mtanga luenga al tiusio manga. O ina tonu e te mawel tala o lau whamtalanga le whaiat. E le whaatanga ina nis. O na oe a maini mea ai. I to tonu o la pisi e la watu. E lau whai pisi nisi matangata I la pisi tia. Ia o maita watu. Ia o te le whaawinga ina se sei. E whaapea ua fia aile tunu. Ma ua atu tu langa le tu lau lava watu le tau ma mafa la pisi. Pulotu o se mea matanga tere lea. Ai mai se. O se whaaruma luma o le wata ua nei nuu tua o I umai e toa tu low lava. O nuu umai e surroundinga le tulanga o le area. O le tia I lapis. O le wata o la tone e fotau mamafa le. Le whaupunga nape a whape o te maua tonu o ina le sa wele. Le upulea. Ai o te tau tino atu Pulotu. Ele fou le tūlanga lea ia te oe e te adu le lapisi. Ono tūlanga lea no uta ua. Lea no whamtala atu lau me sa whai. More than 10 years, I've been sending containers to New Zealand. E whai ele me leo lapisi la whai. Ai le I tūla I mai la le le teimile nei, o le teimile nei. Ua o leto e whai ele pisinisi lea o na ua ngā I loi tūlanga o pisinisi tau me tau mawha. Ia fautua mai loa la ulo ia e tau. Ele te tau na e te lotea la pisi te lote tau mafa. You have to choose in one business. Ia se fautua le lei tele. Ia na lai o na wha mamuru loa. Le ati na e mo nisi tangata le tunu. Ia ai o wanga I loa ui e ta penal pisi nisi me ai. A be umana. O taimi o tele ia vea whai pule. In the 1990s, from 1980s to 1990s, o taimi na sa o malu e tūlanga lea. Ia, whamatu umana mea I no o urufale parmene lua fe tausanga. Ai, o le whesiri lau whionga Pulotu le mea lea. O te le whaamaunia, o iese tūlanga whapea o tātou tangata. Tu lou lava le upule o lafu. Le whaua o whaalongo wa whaamaunia atu e tai o le tā pipi, whapea. O tātou tangata o tau mamafa mari lapisi. Ia se iola mai whaamauninga o nā tāla o whai. Mai o se tala whaaluma ma se tala whaaluma tupu I whale I whaafonga le atunu. Ai o leo te taritonu, e malu le puipui ngā sisi o manga. Malu le puipui ngā soifo malo loina. Malu fo le puipui ngā ila tau lo vaia le tātou lo toa o tawhai ngata. Ia whawhewhena tupu le nei mea o le o tangata e toi langa mai ni mea whapea. Ia, o lau lea whamtalanga, ai, ia te au I o te tua lalo atu. Se I ola e wa ili po la le msaonga o le matau. Ia na manino ai lea. Ma lo whaftai lava honorable. Le lau mau atu io. Le lau tai se la nisi foi lava whamatalanga, nisi ala leo. Ma le tai leo le cha pipi. Whaseina foi lava whapapole. Ngia foi lava ia. Whapapau to tena nai tātou tangata. Ia ona nā. Nisi foi lava o tātou tunu lea na fia mana nao lava fia maua se whalau te lenga o mta upu lea. Ia ona nā usau no le fionga foi lava. Al tātou mstar tātou whainga malo. Ma nei leo manino foi lava le vaenga lea. E le sa ona nā vaenga.
Le tato miliona tala polo keti la ufionga, sorry, I have to bring this up again. Alango te loa lava lo fatala noina lava to telo na tato tangata ma to tele foi lava ala leo ese. O lebe e mau atu fitu le valu ia i tu malo wa mau a whamanueina foi lava i lato o watu le fase la uafe tala. Final 50, first 50%, over 800,000 Samoa tala. O lea e to tele lava ona tato i tu malo le balai o mai taimiri nei o le whaatitali lava la to se lau 50 afe tala. E mwhai ona e se to mai lava sau nanga le vaenga le why is it taking so long lau whionga honourable? Ia, o le vai aso le te nei Pulotu e to tasi, lua, tolu, wha, lima, ono fitu valu. Valu i tu malo na taunu les falele lente nei tu peito tonu o lato accounts. O le tu malo a ana tolu e fase lau lusu lima afe. O le vaenga luna lua o le miliona. E se ai le se lau lima su afe mo tongi ma alauni o lau whengalwenga. A ana tolu fase lau lusu lima afe o taunu tonu o lato account. O fasalele ana tolu fase lau lusu lima afe o taunu le account last Friday. Sa fatalua fase lau lusu lima afe. Kangai fomongo numela tolu se lau lima su afe mai fase lau lusu lima afe mo waile fitu se lau fitu su lima afe taunu nei le account last Friday. O ana muamua e tolu se lau fitu su lima afe ma le lima suru afe wa ave sa o le lava i lato tenga tupe lau a fai o i le Utos o fina ngalo le tu malo le o a ana muamua e fai se lato investment i le Utos for 50 grand e le lana ave sa o ai le lato lima suru afe ai ave sa o le lato tolu se lau fitu su lima afe i le lato account o le fanga se lau lima suru afe o si umu se lau lima suru afe o vai maunga tolu se lau lima suru afe. Yo tu malola na e vatu. O lena whamanu ia ina nei i le vai aso le nte nei. O tai au le tu lai tasi e toe whamanu ia umai leisi se fulu i tu malo. E maua umale lato ta i se lau lima suru afe. Ia male lato fa se lau lusu lima afe. O le tulanga lava lefa solo Pulotu. O le process. Ma le te sira mai. Every week le was sabari di taming nei. Last week was 8. O le fo esa un e pasira se fulu next week. Ia mafa solo ai lava le tulanga o le approve completions o le process le agu. Ai pe o tulanga masani lava Pulotu. Se o le fai pule lava e mata. Ma le fai pule ina. O le fai pule na e maulan tupe te bat. E le fatali le mtanga aluenga. E le fatali le mtanga aluenga Pulotu. E o mai tu lima mai o lima pepa. Ma mei e te mana awat. E tatau na savari te telefono ma le fai pule malam komiti. E sa iri po fele polokai lana tupe. O lau le tu alalo sa fai nei fo i le fono o le fafartui. Se tatou wae move al tatou tau. Ia le malanga e whaiwhaianga. Ia le mena tupu. A leo wha malmala matu. O le taunu unga, o le wha moe ma le mauar tupe. O le tai whono. O le whai pure wana le tu malo. E re ta taunu nofo nofo. A le sa ili a vabe na mau. Mari se le ni a walfa moe. But does this make you worry lau if you're honorable ono lela ala talata foi lava I uni foi lava lis foi lava talo tupe. Leola o foi lava fai un tau sangalona luoto se vali tau sangalona tolu ai le ato to lava ia. Do you still blame fai pule ai tu malo nei fase fulu mal tolu? Le lava le ato lava ia la to tupe o maua. Le lava ma se tu malo o maua se la to miliona tala le taimire nei lau if you're O te loa o le process le alu o se tulanga le lake. Slow and sure. E tato tausanga mua. E o atu ia iuni Pulotu. Ua mae a uma le miliona mua. O la ule forecast o te vai atu iai
Leo tatu tarano ya mati. Mati a pelila me Juni 4 more months. O lau tupe lewa ave i tua Pulotu. Ele ato se rua vai aso e fasoa i lo tu malo. Fatino Poloketi. Yang lewa umana line apa mato Poloketi. E mai lo tupe fa aru lo. Fau ia tu langa o fato anga ma me umalewa asain ele si vai ngor tupe. Fatau nu ufar komiti ma vai tu ma oti o leo fatu langa ele stupe. Fatau nu ure se lau afe i le tu langa o skolosipia whanau. O rono winga ele i uma perila. Wato e mai tua leisia mato fase la lusu di maf. Umai roller mato tupe. Before June, e koe kiriki ai le sikara kupe for the new financial year. Lela e watu ela utela Pulotu. O le fai pule mata ala lava ia i le taimine nei. O le tamoe. Ele ni upu e mane ai. O te talia le tūlanga o le aiainga ma mea ia fo i whatūlanga mai e le mtanga luenga o tupe. Ma le mtanga luenga o tinamta mai tai. Ona o le pui puinga o tatou tupe whaadu. Ia sa o le le tūlanga. O isi tu malo e se furu ian tatou tara noa i le toa. Tu upe se i matua manino le le. Le toa le nga. Le angole vaenga na ua le sa vadi tu unga na lai o na whai le Poloketi. Se i longa lai whamali e ina ia ina. E na whatua tatala fo i le. Ai tu malo ala ia Pulotu e wha se furu maltasi. O la already, la waru le matau. Mai o te teritonu. E o atu ia Juni i tau sangare nei. Wa te lele la sanga wa speed up le tulanga o process. Ia man whasolonga o whaonga ino tupi. Ali tu tau a lava Pulotu. Wa lea sau pere tala lea tau wha se ma fau. Se sa tau na mai uma. Lotu. Ava ai nei le tūlanga le iei o whaonga seo tupi. Whai te tenga na. Se ilonga lava ua vaai le matanga luenga o tupe i lau plan. Se ilonga vaai le matanga luenga o tupe i au meia la whai. Whatoa wha mamuru mai tua. O le mena na mamuru mai tua lau tupe. Wa avatu lau plan le whaonga iei le whase lau lusu li mafi. Hare no whamtalatu. Ma to meia le la wha solo. Pa waya pa povi sa mala whaoping spa. Wiri paelo. Whapenam for committee, whapenam le vai, whapenam skolosipia onga. O inala spend iai le mato fase lau lusu li mafi. And that's why the Treasury agreed. And Ministry of Women agreed. Langa le wa ile plan. After wa whaonga, ta pena la taro tupe ave to tonu. O ina whaonga e tupe le na mai on another audit accounts. E ana tue wha mamuru mai voila i or fase lau lusu li mafi muri. O le wha umari miliona mua before June. E le aia se umi o le whaonga Pulotu. O lau le mau. Langa whau lau wa iai le to mai i tato i tu mano. E whaalu ele tupe le atina asa. Pāua le mele na pui. I o le mele o le tufa le anta to pisa. O le ke ia waru kufa ngā kupe eri e wakuan kupe kufa. E pe o le anganga le nā lea e wha mamala matu. Mai o te talia malo wanganga ato toa. Le tūlanga o lo alu wai le wha moe. Pāua le mea ia tūtua ai le whai pule ia. Amana e vave na mawalan tupe. Ia tu lunga mamomoe. Tu lau lava a fionga i whai pule. Tu lunga matamo e wha solo Polokalame molo na i tu malo. Mana ia malo whaftai lava. Mana ia na manino la sa noanga honorable. Pape whiana ia i tu malo ia lua ia i whafua lato fui lava whai pule po lato tai whono. What's going to happen with these two tu malo whamamole la wela fui tangata tu malo ia? O le wai lunga o le steering committee le foi o te iai. I tu malo whaalonga tata ia. Tu lau ta uia whape. Tu lau lava. Whafoi mai la upu i tu malo. O tai whono ma committee whaalonga tata. Tu lau lava. Whafoi ese le upu i tu malo langa e lea fia o mai tu malo. O le committee, tai whono ma committee. O la tau ia le tu por whawhitau. Mai o lo va ai le steering committee ile awala le tu por fa fitau ile
Aulo ba ai le steering committee. Ele a vea fa le tonu o te fono mar committee. E to ali ai le manuia mo le tu malo. O ina lea e fotua ia mai o lo ami lava i tu malo ne se fulu. E felo i mar committee fo fotua. Ma steering committee. Ma fa malama ia ina. E ma fa ia move forward la to. Oi, ale wa ngina wa ye fo isi tu malo tu low level. E la tele talia ia fa nga fa vai al malo, ma fa mai lo le u. O le fia fa miliona tu low level. Ia tu low level pulotu e le fa ia mai al committee le tali de na mo le tu malo. Ave pela ba no le tu malo a la o tali mai committee ia te tono isi tu malo peto lua. Ia usa wela le upurina. O no winga ale usta ia fa nga vai al committee fa foi por steering committee. Ele a ngala na la to fese poloketi. Tauna sa ini le leise committee le lei. E o mai faile me manui ai le tu malo. Ai le fa tau te elang o le sa fo fa I fa pule ia te. O ia le tu poile le fa fitau o fai pule ele talia le poloketi. Ia so be it. Ai le avea le te e fai pule. Ma mea le a poloka ile manuia o le tu malo. O la lava e ave le abano i le tu malo. E fili ai la to. Ia, e pe o tu langa le na. E iai lava le taimi a wa i mamai lunga o le steering committee e fa asoa. O la le sia wala. Fa mino i bloketi for the way forward. Manea, malo, whaftaira wala o whionga honourable. O le ata se atula I le peo se tasi nei o vaenga leo whate I e fwoi lava tō telo tangata ia mesa fwoi lava I a tangata fwoi lava le tu malo vai maunga numero tolu. E o le tā pena tu leisi tu fwoi lava mo lato petition to be filed this coming week. Whatata fwoi lava in whato sina, le whapere lato whamatalangi whato sina fwoi lava a le whato tuale tu Samoa tasi whape fwoi lava le whionga ia la tumo ia we le se va ai I lana campaign mit whanga pālota le lai titi leo toa mai atu 2 almost 3 weeks ago. Ma whai ona mai so whamani nonga le vaenga le pe sa o ni whamatalanga ona le la a whaila petition na le vaenga le vai so fo whamani mo le honourable. Ia, e ve fo nei tu la mo le tuaile ngang whaftai tele wai whainga pālota. Ona ele Easter taimi Pulotu. Whaftai e tuai malpa ia malmaru maulungo tato tu malo umol fale vai maunga tolu o lo lalampapa au lalangi atoa. E ona la utou langolango tu lai mai ai, le fionga ia lau timu ia, wale se va ai, o le sui o le ai no fast, e tau ave le fōle tu malo. Whaftai le langolango, whaftai fo le alofa mai. Sa manatu lava Pulotu, e tate le tue o tu langa lea fo ua matana fau mai e le HRPP, o umana fai taranoanga a le fionga ia lau timu ia, fionga ia Samoa ma le fionga ia whiangai mari. O malpalota, o upu sa whai matato taranoanga o ai lava whiri e le tua. Ia o le nā. Whare vai maunga o le ainga, e le tauna tuatula I mai nei mea. Ai peita, ia, lewa e sauno mai, musara foi lau o atu I lau fionga ni tala. O lo tālia. O lo tālia whai mai o le asu, le fionga I le li whai pule, su mar fast. Ona o le road show. Ia, wai si le fia Pulotu o le road show o lo I lalo ai ainga o le tula fono whainga palota. E mawhai, e le maftanga o lo langolangoina le o lo tawawe tofi, maanga I fia le tofi o na whaia tulanga ia. Whalauloa, promotion, advertisement, wa mea umawhapena, billboards, T-shirts, pamphlets, radio interviews, whatever. Pula lava me fai, mo mo na fai. Al tula fono foi lai, ta pula alo na taimi. Ele fa pe te pula sa lo toa o ta ar taimi o fai. O le road show la. O le mena patino o le vaenga fai na fai. O le support le vaenga fai na fai mo le suia. Ele fa tamala, ele tu au no ina eru na le sui. The party was there to support.
Mātou tāpena ina na tūlango interviews, billboards, mi tiafu, ma tele mea sa whaasolo ele tāpenanga sa whai. Ia e o lava la le taimi e whaasolo ele Polokalame Palota. O le lava ta pena le wha moi. Ai sa na iei time limit, sa mātou o voi la e whailo in malitu malo. Nanga na umal Palota tere le te mos whailo inga onna. Ele i sao mai ise sui e fast. Ai ua maua le ava no whaalua. Ia, no atu foi le whaile whaaftai e ma. Paltulanga ma sani pena mātou whaia foi le sunga ia bea tawia. Ia, whaaftai ma mamori iai le tūlanga. Vai maunga tolu, o mea ia sa mātou tau tino atu lai mai lole māloe. Mai whaatuatuanga Samoa. Ia, o mea ia whai. Whaamatalau mai iai. Pensione si i mai se lau lima sule, lua se lau, le u whai. Pa ule tise ma le vai lusu pasene, le u whai. So soani i le u whai whatoanga, le u whai. Tato miliona tala, le u whai. Ma le ano ai. Whamanuianga na ave le tunu. Ela i le tato roadshow mua le. Polokalame lua whirufu tasi tapenanga le Palota. E le mawhai na tātou tau fia le tūlanga masani. O le o atu le malo, ai mai se la Pulotu. O le o atu le vanga whauwhai. O le atu e na o le vanga whauwhai. O atu le malo. O le taitai o lawa a vea mpārimia. Tui pārimia, o le whonga vetalai. It's no longer fast only. O le whai ngā malo. Tau te whiu lava la e tau ufi le tūlanga. O le whātua le tua sa mo o tasi lava. O le whai ngā malo lea. Ai le whaita e la fia. Tūlanga masani la. Wa mātou o atu nei ta pena mai me tau mawha mawainu. Ma ta pena mai fo i la tau whaalolonga. Tūlanga masani. Ia, o le lawe malama le tūla whono tusolas for Rayleigh. Whai mai mea nei. Loi mali tū malo. As for Rayleigh, as tonai, Aso Sa, Aso Ngafua, Aso Lua, whatu atapuni le mea tau le campaign period. Ai aso lulu e loa Palota. O le lasa whai umanga ingoinga nei Pulotu. I te tonu le campaign period. Kei wana ngā ua matuale malama le japipi. I le mea tau le campaign period. I na whai mai lole le mea leo whai mai le temi nei awa manatu e. E sili le avatu I lunga I langa sa mātou tāpena le lei mātou. Yeah. We were well prepared of when to do it and what to do and what support we're supposed to give to our candidate. E me lana le sa whai. Ta pena uma le taimi ma le aso ma le afoli me whai. O wha longa whai na whai Pulotu. E wha pena le tātou wha Samoa. Wha alo mai, mātou toi wha alo atu fo. Na mua uma mai wha alo longa ale nuu ia mātou. O mea umana mai ia mātou. O mātou talia ni si vaenga. Au me tau tupe. Toi wha fo I le nuu. E wha pena tātou wha Samoa. E au mai ma avatu. Ia le lau whai mai nei wa. O le asu le fast. I le li mafe. Ia Pulotu e lea ia mo I liwa wa. Pule la tau. Aua le whaalau loa whaalau e te lea. See you in court. E whengo fia am tau. O lea le whaaloalo na mai I le nuu I metau tupe. Na mātou whaamau popo. Mwhafta iei. Whewhafo. O tūlanga nā tātou whasamo. Ia leo mai tau atu nei. Ia. Na pol me e Pulotu e le talia. E le talia le whaia ina. Ia al tūlanga lava ia. Ua umana mātou mamori le whawhetai. Alo ia. Ia maleanganga whaaloalo. Ua lava lea. Lea fo I la. Lolo mai si tātou mau whamsinonga tel. Ai pe fia tele le wali ia whai whamsinonga Pulotu. Ia le nganga na le whai atu. Tau sirfi le mu. O le ua mā lola utimu ia wha se lau montupu vauta se vai. O ma foi na vatur fa malo mal fa ftai sui sa tau va. Ia le langa mai ia bang fa fai fa masino pe Samoa.
o ai la le whatupuina le vevesi ma le nofo whalawhani o le tatou atunu. A leo mātou tāpena fo, a whai o le latou finangalo le nā, o latou la eusu, o mātou le tad, le anga mātou te pui i le nofoa, o le fionga ia lautimuia. Ina ia ua nei sa tia i whauwhonga le anga fo i la ua a mata na whai mai. Alofa, Honorable Sir, is this one of the reasons Lela wa ele counter sue? I just sunga ya tu leba, sa lele manile ngoi, o le keeping o le file mu. Ia, o lo ta pena pel tu langan tata no an ta upu le tau ia ta. Pulotu ere tasi se ta penanga. Ona e tele upu matala na lafo ia ta. Ioi. Ia lewo vai tu fo. O lewa mata mai fo ina nga I mai lana matau. E pe e counter mai le mele au te whai atuai. Ia. E fau pēr manatu ia so fau umata te ala I fo li tae au le lofo le tua. I le me whatu langa I eri sa valinga. Ai ai se me siri lo loto ma lo fatu I teimi uma pulotu o tāna noanga ma whinaunga nei whai. O le tausi o le whilemu. I'm trying to give peace to the country. Ioi, a le lava e tau mawhai atu. Le whatua umatu fo I le mea lea a lautimu ia. Why don't we end it up this way? Yes. We accept tatou talia le whaiunga li tu malo. Tatou talia le whaiunga ua manu malo lautimu ia. Tatou wo ila ia e momori le nei teimi mo lefo ia lo le tunu. Whaia masui le tu malo. E le la wale momori e sui tau wā. A le o momori le vanga whai. I le eisi vanga whai. What is that to you, Pulotu? O le are falling o le mena te vai mai. It's creating more tension. O le toi whatupula ia le nao le mea le tau fōfō. O le toi momori o le sau o le vanga whai toi. So le se vanga whai. E le lava e nei mausu e tau soa lau puna. A o ai. A oi le matua ia. O la tau wa. E le I whai a lau su. Ma te si la fia Pulotu. Ele I whai ala usua au mua sua. Ia se tina la iei. A leo te nofo e tape na pena. Wau nofo nei e au. Wau mamai. Le tele o taimina ta ono sai. Eo. Ia lele I pao atu nei pito a whatever na tu low lava na. Sau le ator ta upu mai o. Eo nei ala e ta talo pe I le tua. Saso so mai manatu le lei. I le aso ma le aso. Ia lele I whaian mamata upu. Ia la punga mai pingi le vanga whai. Ia oka. Lea e lava le unsai Pulotu. Ma no lava le unsai lava fionga. O le si paenga lea pa pea lava fionga onopo. Ma fai tele tupe le toi ina lea lano le tele o na su ia fa tino ne teimire nei oka. Wa o tangata tele na tupe I lo ia ma vaenga fa pena. Ai moni lava o lea lava e lo raising ai tupe foi lava I ma o. Ai pe o tangata li ma tua I tele lava na tupe foi ana su ia tele. Ia, e nei se mea rilo le larsi le whanga le tua Pulotu. E ieri taimi, tātou te lo ai po whera e whapona le tuina. Ia a whaila o whawhonga mai le au langolango. O lato tupe mai o le whai ngā sūre ia. O le mele na nau ieri whātutu e le tua sa mo tasi o le wha o nei mea. Let's move forward. Tato wa ngā I ruma. Ioi, o le mato mea le ta pena le temine o sua ngā tupe he. E whātu wale no whanga tūtu tonu o le whātutu e le tua sa mo tasi. Se o me tā ua nā mo le ruma nai. Whai le leile headquarter, whai le whale o mai le tunu, whai le me whai ei whono. O le priority nā le vanga whau, whai le temine nei. A le whātupu te leina mai o su. Ia, o le tau sa iri eni tupe wai tangi iri marwha moe moe. E le whape o whetangi e tangi a irima. Ia, awa tele tupe mai mau e anu. Isu. Ia whape a su o whai e whai fuar su. Oso. E u manere su o matua I e tangi ma su su.
Yeah, ole lava e tatanunga lo fionga honorable. E te talo te lava tato no, because it is a bit of a distraction i tato whainga malo. Te lo Polokalame ma bloketi a ole lava ole lava whai tu lava le amio le tu fulana le district ai foi le mafo fafu lava o to tilo tato minsta tai ma minsta tato whainga malo. Ai malo lava no sai lava fionga. Ole mana ia la ole vaenga le tupu mai le tu malo vai maunga numero tolu. Ona le usui e foi lava ma fai numero. Ela o pau le lato foi numero i lalo le HPP i le sfulma le vanu. Ai alu luna o tau le tolu sfulma le lua. Ai afa popo i la ma le tolu ia le au three wise men, le on the side to tolu. Tu sala le wa to i le lua vai tolu. O ia se vanga fo na le o tilo ia la o fionga i luma foi la fata foi la mani tu la fono e maybe to te sweep e la LTRA lua fe ma le valu fa ma le mole honorable. Ia, ma nei a tele la ngol to tolu le langa wo tele ngoi fai ngoi na tamari. Oh, tau leo a fo par menor free amigos. Ia ma nei a tele lo suafa le au makoia. O le puru aulo li pano ma le puru muro. O la wali nge ngau su el me ona fa na wa pepe fo. Ia. Monila. Manaya, o le a mata tu nei le u mawale ngo fo au makoi, o la makoi. E peye fa ula ia i le wali o le chapi pi le au makoi. Yeah. But as you said, the only three wise men. Yes. You know, yeah, la tato mate tu. You know. Ya tulanga na o langona le nganga paftai fo yeta mari o le tunu ono fa leo. O langona le tu malo. Alofa le tu malo. Amana ia le tu malo. Ya mai le nganga e fiatia le tu malo. Ya ule wa sa no nei le tu langa o fa mo pe uma mai la to palota mo le tulanga o le fio mai e pule lava la tau tulanga masani i lo lato teritonunga pe fai ngā palota pe le ai pe tuto tasi a ua uma na sauno mai suine toto o lato ua lango malava i me fina ngalo i fai ngā malo Nice. ua matua i declare mai lava lo lato langona lauli pe whaatanga matou pe le whaatanga ua matou lango mena o matou o ese ai. Ia, mai le fo sa no le tu third Pulotu. O me umalava le na tatou te tilo iai. Le me fa sao mai tatou tu la fono nei fai. Pili tolu, it's a lot of work to be done. Te le ngā luenga. Mai ei swing or fa vai te tau na fai e na te le titi. Ioi, te le mano no, ia tulanga fo o lea e ngā i mai el tatou TRA08, yes, I can agree. Langa upua ia na whaire pui ngō whanua tau Samoa, mai le Land Takings Act. Ia mar tūlanga le mele a ave whanua Samoa tau antoi fōi tūlanga sa original owner. O tūlanga umana e au ngā umai le tātou poloketi le whai. Ma ia mana malama le leile whātūlangana o le vai no torrent system. Le fōi vesi ai. Torrent system vai freehold lands, customary lands, public lands, imma tulanga umo whanua, freehold land. Ia, ma tulanga na ta waipo na sauno. Ia, o whaino mera lava. Well, Pulotu, the political game is all about numbers. O whaino mela e mawhai ai ona tulai de malo, whaino mela fo e mawhai ai ona patau nuu fuafuanga al whainga malo e ala. Tula fono, regulation, tula fono fatun tonu. Ma mea umai nga i ei wha moe le malo. E pasi ai tula fono mole le leila u tele o le tulu. E a nau e sauno mai. I le wha fonga Samoa ma le tapo inga. Ua lango ina le wha moe o sui nei. E le ainga le wha tua i le tua Samoa o tas. O le afo i lale tūlanga e o i eitau lo manga le wha msinonga. Ua ta pena le wha moe le fast. E lango suhia. Pe afa pea.
e finangalo o mai te tonu matali al vanga whauwhai, to be part of the family. Wa umana abe yele lango atoa, ma le taritonunga, paula i o tangata o leo mai ma le loto atoa. E manuia o lato i tumalo. E confirmation a mai foi la bela fionga ia honorable ale vena ale i lunga foi le Polokalame. Ma fape mai a fai e toi foi le inga famas nunga toi foi tu malo e toi fai la to fanga palo te lai titi. Ua malie ia o le alu la lo fa mal al fatto tu le to Samoas. Io e Pulotu. Ele se mea bane ai mena langa wa umano o fasi siran mato te chat. Ioi, mai lei foi sananga ia te amir te fono lea e tapena. A fai fina ngalo sui nei o mai lalo vang fau fai. Ia, o le commitment na le wa fai, already commit. Ana ia. O, ele te tau o na vale tu lima langa o leo mato te tonu ale, to fai ale, to fai atu, ma le fionga mau. They had committed themselves to walk away. Walato fa mautino ina le saba vali ese. Ia te ula ia malo wanganga atoa Pulotu. O le tau tinonga le na. O commitment le na. O le wo ese. Ia mai se yo atu i na temi. A le talu sia ina ia manuia lato fa moe moe. Ilo lato teritonunga. Their rights has been destroyed. Ua whaalea o ngāla lato wa iata tau. O le tūtō tasi, ona ua whaale tonu le lato taita. Ua le to tari tonu wina le lato taita. Ua whaasala le pāre mene, ma whaasala le pāre i le whaamisinonga le lato taita. O la sanga tonu nofo a laifea. O lea ua whaamawina. Ia, mo te tau lona o lato. Le la ua o lato. Ai mātou te amana ia tangata whapenei. Ono la ua iei le toa i o lato loto. Ia mara tūlanga e moni e genuine, e moni le lato wara lofa i lato i tūmalo. Mai ai whapea na usai noa le tō whai a ale ia, leo whafonga le tunu. Mai le tō tau mua Alofa i le whatua tua i le tua Samoa tas. Ana ia malo whaftaira wala wa fionga honorable forensic audit investigation whamol mule lava o whea tonu lava le taimi rene le ta te i e tam ta upule forensic audit investigation. Is there an tender nisi o kampania wa whaatino ina ngā luenga le susuenga le taimi lava nei whamol mule ono. O le latest report le Samoa mai le minister tupe o ia le whaia forensic audit o leo wai lunga o le tender sport. I le fili ina o company sua tusi. La tau te whatino ina le whamoe moe, ma I will advise her whatino sana Polokalame whamalama, wa tau na salo e se tau mai langa lai malanga atu I whafo. Ia ona whatulanga leo se update, mo si fia le tunu. Malo whaftaira wala wa fionga okay, because we've been trying for most that so tainga foi lava male a fionga min stau tupe ia e ita tununga le malanga tu fa foi salos temi foi lava ilunga ona mau mele se tala. Mana ia to telo malo falonia I lunga tatu Polokalame le vai aso lo to na ia tu sa abi e fasili la fionga honorable I le problem na male o Polataivao te tono o le tato tunu o lo whaleanga ina I le tele foi lava whatoanga. Moni e lava rala sanuanga. O le au ngala I o la umalo si ave I nai tato foi farmers o farm owners. E pui e la to whatoanga. Ma whamalo tu lava lau fionga. O na pe o le tala le mo mai o tele foi lava nai tato tangata mai Samoa. O le problem lava lea. Polataivao. Tu lo lava Samoa. Ma lo lava lau fionga. I lau tiro mamau. Because this is one component of the tato economy. It could cause major havoc. And has it? Fa bele pui a fare lei sa le lo fionga honorable. Ia, e aso tu lava vai malu I puenga le tātou atunu ono o vevesi for nei mata upu I whana. Malu lua tu ai whafonga anga se tātou atunu. O me tāua lava sa whatu lafono ina uma nei mea uma sa mai e le tā upu nei. Mai o te lei whatumtumu lima po I lau wa ai ono le afianga o leo te afia ni tanga luenga. Whatoanga whainga whaiva I e male tunu. O lava lea le mea no mana o ai. Ia,
ona ua tele tala tau whaaleanga ma upu fo ia e whase se eri fina ngalo le tunu. Apeo se mea fausia lai sene. Ea lena u whaamtala atu Pulotu. Mai le teimi o lo ta maa ia tea u lo watali. O watu male ono suta usanga lai sene lo ainga in ta upuri nei. Ai whatoa utoia apa le iai Pulotu. Ina ua oulangona. Ua tatau na whaide fufuanga mo le au whai whatoanga. Ona ua tele lea whaina. A leo whai whatoanga i le mea lea. Ua leise me pui pui ai whatoanga ono o le mele sa whai ngā malo le na umanei. Wow, mai fanga le au whai whatoanga. Na meilo leta lepe mwhaleanga. O whanga tu lou lava o se auna. Po se taule le au ngai so se aina lava. Au whao ngā se le me foi lena tutupu i whawhitau. O pei wa whapopole i fole tunu i whanga fo ia lea o ngā mō tātou. Wa mai nei whanga lau whai whatoanga umatulou lava. E ei nei whanga e le ito e leisenea, e ei whanga e le leisenea. O le tūlanga lava ia sa te tau na whai pe ana whapea e tūla i le fast i le taimine nā. A mai pea whana nei whai whatoanga. E toi leisene, ma whamana malama le le e le tūla whono. Ona toi whaafoila i o whana e au ngā mo le pui pui ngau whatoanga. A le mele na whai. Nā mai ata lepe umaloa. Le mela leo tupu mai nei Pulotu. Ua le ai ni au penga. E leo ai me ia. Po ai vau, po vi ai vau, so whanua ai vau, asini ai vau, moa ai vau. O la toula nā leo mai whai whasala fua le whai temi nei. O le whasolo ato e ta lepe whatoanga le tunu. O le temi nei ua au a mia le tūlanga le komiti whapitoa. O le whai whatoanga, tanga luenga fai whatoanga o le SROS, ma leo, ma tanga luenga sanga le mo. E mai e whaatu le task force. Po le aua le fo i ai mata upu nei o le whaatupu te leina o manu whaalafu wa e whaalea ngai whatoanga. O le pepa le sta pena le cabinet. E wha ngā whana. E o mai le tanga luenga leo malato wa whanga e o e whaile hunting. Mo le taimire nei. E wha ngāira le mena e waitu malo o laia a fiate. No mai lo leo malato whana malo losina. E mai o e whaile hunting lau tele mo le tunu. But for the long run, Pulotu, e le ma whaina wha awau pe leo. Le ma ta upu nei for the long run. O lea lana mātou tere noa i pe malau whai whātuanga. Pe a whātu se Polokalame whapito. E sauan whai whātuanga ia. E toe talo sanga le a upenga mo ia. O le leile leo, talo sanga mo le rua masina, whaia o onga, whai trainings, ta pena me o le whale, a watu le whana rete, wai for safety reasons. Ma Polokalame na lefa solo, le teimin nei. O le mawhauwhaunga Pulotu ma le fuafua mau. E ta tau lava o na iai se mea e pui ai e whai whātuanga i ana mea whawhanga. Yes. Ia, e matua le ia ma se mele taimi nei, e te o atu iuta ua whola umala umanga. E o mai le varua po mao ma me whapena. The only fastest way is a weapon. Ia, ma le lai whatulanga mo le taimi nei, ai ua whatupula ia le vevesi ma le mata upu tule mai. Ona le whawinga se seina. Ma le whai mai fua upu nei o le au mai le atunu o le a tere whalave e tutupu mai ono le au penga malos. Pulotu tu lou lava e umar soifua o le tangata le sapedu. E umar soifua o le tangata le toi. E umar soifua o le tangata isi me ai i me whainga luenga po i whawhatoanga. Au me whainga luenga ia. E le ma whaina lato umatia le soifua o mea ola nei wai e otu o levan so sona. E pau lava lale au wala e fo i aile mtau. O le au penga i me tau whana ma utu tau. Pe a wha apere na e whaatulanga sa o lava le fina ngalo i le mamao le mele tau whai atu. Mo le puinga o tatou me te tō ma tatou whatoanga. Ia ua tupu uma le sese. Ia wala umai nei whai mai o le. O le laisene leo te awhia i so le tu la fono. Ia masau ma upu e le aise pe mita e mai ei mata upu.
lotu na utari atu mtanga luenga leo fa marmala matu tulango meia elena olo watali ile na amaya mene ile tunu e se furu isi fale fa taufana la fo ya la umaya la to mta la fo ya la umaya la to tu ya ai pe ole oso fa imasani la vai fa lenga malo wainga mala fa na ole la vai fa wa temi nei ai pe no fa yatu Samoa mala fa fonga ele iso ona oso fu le ma fa fonga le ono so swani mortato o fa to anga ia mala fa malato e mana mia so swani al tato watuno fo se wa mala matangati ele tu ua te fa le tonu na ina aso no fa nga ia tangata o penga malo se fa o le mali des e mai le taimi le nei o le ua mafa tia le tu langa fa tama ia o me to mala fuman i te tonu le fa to anga Pana ia, esa ta o manera manino lo sa noanga honorable ta o tele la valana o la batal tununga fa be mari to tele o tangata. Ele ai la se soli tu la fono na tupu ile mainga le o la malusi mai in New Zealand. A pe o le issue, the main issue for na le fa ta le vanga o le problem le that could cause havoc and hazard i le tato for na component de o le tato economy o fa toanga ono pua ai va. Le la mo watu fa la ulo me for to tele for la vana nisi for la o parliamentarians for pule for Beminster. Yes, it's a big issue to tono Samoa. I manu nei pua ai va va pe ia povi ai va so for no ai va e te tau lava ona face pofuanga e pui ai ia na tatu fatuanga na le la mo le fa malo foi la vela o fionga I lo tu tino mau ma o le wa ile nei foi la va ngai ma fai la ona pui e farmers la to fatuanga anga iluma ia pe o le tala foi na to telo na tatu tangata honorable ia ma fa malo mai foi la I lo fionga ile nei foi la va nga e fatino ina ai ona o le taimi la o fionga honorable SL ne to tasi lava I ele si te mai tai le si fale tu le lungo ta Polokalame taimi ne fa pe mai fa mo le lava Pulotu se fesile tu lava ya honorable where is the case a defamation case there is at Tapuala o le fa casa la o fionga marsunga tu le epa fa mo ia o le taimi nei pe ono fa atu Pulotu o ta pena tu langa ia o tatalo fo ile tulanga o le mta upu le ile afia o le televisi e fasala lau io e fatu lo fo ile pa io le kalesia ia ma le televisi e fasala lau ono le mta upu lava o le Polokalame o sale pule io e lei se mea o le afia I fu o le televisi e fasala lau mta upu nei o te tatalo atu o ai fo io lo o anga I mai le su a mai ia te au su a wane ia a fia fua le televisi e fasara lau o le Polokalame o lo fito I tonu ia te au ma le wha mala maina o mea umolo tupu ai au le taina I mai fua le asianga le kalesia wha marulu atua le kalesia wao mai se fo le televisi e fasara lau ia au wha fofonga fo I la tau o lo o anga I mai le tapenanga o le mele nei tau fina ngalo mali la fo mai pele urulo le la au ia te ia na tato ilo le profeta nu ia I fa monga le to te tau fai mai ai o le fo te tapena atua ai ua nei save ua fua le maa ave le fua manisi o le mta upu tau ia te o au no la foa upu o le mta upu tau ia te mai o te tūlai fo o te tali mata upu uma o lo ngai mai a pe tūlanga le nane I fa manua lia se fina ngalo tatu e kalesia atoa ono le whaungaina o le ala leo le nei le whakasa ia aso watu vai malu I puenga laula wafono to ina ia me se foi le kalesia wao le fontele tasi lava le aunga no usuru fai e to e Polokalame le o le wha mala maina o mata upu uma o lo tua ia ai le malo o lo tua ia ai le whainga malo o lo tua ia ile ainga fast ia matua ile anga ia utemi le lai o te tula ia tuai langa na ufisiri mai si tinale na plot amalu lu atu o lau lea anava lo ave ia ila tau o lo anga I mai mta upure nei ai wo manatu e tu mai pele rulo lau ia ta o te tula I pe Pulotu e tadi me uma molfa mo moelea
ai se e whaatuangalu le kalesia ina ia awane ia fia fuala tau. Alofa, malo lava non sai la fionga. Le lava te talo tu lava na tato tunu. To telo te ngate la fionga ia maua pena malosi mo se fu malo loina. Ia wale. Tele foi o nei foi lava me o lo ta pena ia la fionga ia le ngata foi na ia fa pe foi lava Polokalame ma Puloketi. Ali tato foi nga malo. Do mo moli toi lava fa te tele la fionga honorable. Ta o foi lava sa malo longa. Ai lava se vai fona tau fa le tonu ni la ngona foi lava tino. Ia bala mai la no le foi lava lo ia foi lava ia tato vai o le asia. Ia abatu foi lava ina ile tato ofisa. Ai ona o ta time ia o la abatu lava no muli le la fionga honorable. Sa nuanga muli ia o se fa manatu foi lava moi mato. E ona ta fa ma vai le lava tele lava mal fa lo honorable. Ia fa tai Pulotu mo ta no nei foi sa pati. E aso atu lava vai maru i puenga mfa maru atu foi se tatu o teno. Pe a fai wa ese ta upu o sala fa fonga mai tau fai atu e fa malmalama o mta upu foi na tula i mai ia maru avi fale lo to fina ngalo Samoa fa fonga mai ta fai fia o le lalolangi e misi foi Samoa nei. Aunga lava mar fa moe moe tana noanga ma le fionga ia Pulotu mar tatu televisi. Ia malmalama le tunu. A manino ale mato le vai, wa toa fo i le tai. I mata upu uma ma me uma o tatou tara noa ai. A tasi lava le aunga Samoa, ia fi le mo ma tatou maua le angango le whemala mala mai. Ia nofo whea whani. Mo li atu mo ngā Alofa Pulotu netu la le fiafi whasau saunga tapa anga masani uma. Ta whai fio le lalolangi e mesi Samoa nei. Ia, mawalo to malosi a walfa wa wina tatou sota ingan nei fui bai sa fau. La tatou lo loma iai. Ia, mawalo malosi Pulotu, mawalo to fa walfa foi ina ole. Tatou le tio fa saralau, Alofa tele atu mo lau fionga mani, ainga mani. No foalo. Ia, mawa foi malosi a walfa foi ina o tulanga masani. Tatou Polokalame ta whailoa i foi le vai Aso Sa o manai, al nei tengi ia. Manu teleina le fasa usanga Samoa Paulo Mangafa o mai masani ai mesel tapo inga se tu malo ya o te Alofa tele atu manuia le vai Aso Fou paso foi mai manuia Fa ftai la o fionga a ta tele fa ma vai la fionga ona poto tasi la fa mal mole la ba o le tato fa mo tele po le tato music festival le fa ya uni o le tausanga le nei ia o le lava ye to tele foi lava na tangata foi lava sa bala mai a po fe e pala ye pala o lo fiso la fionga pe ye se tangata pala ye fa mal mole ona fia awai e le tato fa mal mole ya uni e le uma le vai Aso Fou Pulotu o fatulanga ina le tato komiti alo ia ona fatulanga lo le komiti le na e o fanga uma mai ai la to uma lo fia malanga mai ata pena mai it's going to be a wonderful day wonderful event mo tato te le lava na iuso to fa fine e o lo fai le vai Aso Fou le fono le komiti o tuto tasi ia e mo moli el tato sao te tonu e tato ta pena i moni aso mana na ia pe rua pe tonu Fapa o al taulanga ia pia mal taulanga i sare longa. A to tonu el pase se tangata. Yo, I ono sai our musician ono sai mai e mau al so sani tato malo e langa lo tato tau fata vale ia sa ili lava le pase se tangata ia ai la le tu la fo ina wa mau o mal tato disi tofu al ngongo mo se nai yo la fata talia tu nei fai tato felo inga matango fi nei ai bala au tatala lava no po i lava eva no o mai fai tato me mana ia mo le tunu ma lo fa tai la o fionga ona pol ia fa manuia le tu la fionga mani fa tu mare no foal mo ma lo si ma si fu ma lo loina ai la ta pe lo ai ba yes fo lo tele atu no fionga ona pol ai so fu ma manuia